Oui, élève yo, e jan di nou an. Fi a gen infeksyon vaginal, tout. Men sa ke fi a gen infeksyon vaginal la, e paske li fe kilot ap fe plizye tan sou li. Met la, mwen ka pose an kesyon? Oui, Alexis, de pou nan klas la ka pose nepot kel kesyon ou vle. De pou nan klas la, de pou patisipe nan kwa. De ou ba men javek vakabon ki de yo ki pa suiv ko bioloji. Si fi yo gen infeksyon vaginal, le gason yo. Mais c'est la potilasyon an raj, n'a fait pour biologie pour le bakone, fi yo gen infeksyon vaginal, gason yo gen infeksyon périnale, ma pe de bakone en direksyon.